Dobar dan svima. Moje ime je Predrag Vučetić, pomoćnik komandira u policijskoj stanici u Trsteniku i između ostalog i član sindikata srpske policije. Želim da pre svega se zahvalim, a potom i pohvalim predstavnike organizacija koje su danas ovde, zahvaljujući kojima je organizovana ova tema, jer bez podrške, da tako kažemo, civilnog društva nije moguće rešiti tekuće probleme koji postoje u određenim institucijama. Naročito ovde ističem jedan, da kažem, detalj koji mi se jako dopao, vezano za ovaj skup današnji i sve ostale, čitajući brošure koje su izdali Beogradski centar za bezbednosnu politiku i njihove, da kažem, prijatelje, da tako nazovem, organizacije koje ih prate u tome, je to što se fokusiraju na pojedinačne slučajeve. I svaki taj slučaj koji, da kažemo, svaki slučaj, pa makar jedan, bio samo jedan, koji uspe da se reši je veliki uspeh svih nas. Prvo bih, da kažem, iznao nekih, po mom ličnom i mišljenju mojih kolega, 10 uzroka postojanja korupcije u policiji. Pre svega, to je narušen sistem školskog policijskog obrazovanja, od kog sve kreće. Znamo da je nekada postojala i srednja škola unutrašnjih posla u Sremskoj Kamenici, danas je to centar za osnovnu policijsku obuku u trajanju od 1 godine samo. Naravno, došlo je umeđu vremenu to i do spajanja više škola unutrašnjih poslova u Zemunu sa Policijskom akademijom, koja danas funkcioniše pod nazivom Kriminalističko policijska akademija. Lično moja zamerka je ukidanje srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, koja je mogla da bude smanjena bar na 2 godine, inače trajala je 4. Lično sam mišljen da za godinu dana ne može da se na pravi način uvede. Naravno, ovde ne umanjuju značaj kolega koji su završili policijske kurseve. Da kažemo, to je sve odluka viših tadašnjih instanci koji su rukovodili tim stvarima. Zatim, tu je negativna selekcija kadrova. Složio bih se, naravno, sa većinom stvari koje su danas izneli predstavnici organizacija. Selekcija kadrova negativna u smislu kako pri zapošljavanju, pri odabiru lica koje će biti postati deo policijske službe, tako i kasnijeg karijernog napredovanja. Zatim, tu je opšte prihvaćen takozvani VIP sistem, odnosno sistem veza i poznanstva, koji kod nas svi dobro znamo kako funkcioniše, a opet to se veže na ovu negativnu selekciju kadrova, zbog kojih posle svi ostali trpe, kako sam sistem, tako i ljudski resursi, tako na kraju i građanstvo. Naravno, loš materijalni status policajca kao jedan od razloga korupcije. Vi ste naveli u vašoj brošuri da policajac u Velikoj Britaniji, kao što ste malo čas spomenuli, nema beneficiran radni staž. Kod nas i ta beneficija koja postoji, mislim da uskoro neće imati nikakve svrhe, jer s druge strane uslovi za odlazak u penziju se menjaju, tako da opet to na kraju ispada da je isto, ali oni su i plaćeni, kao što ste naveli, sa cifru od nekih godišnjih 37.000 funti. Kada uporedimo te neke stvari sa našim, da kažem, finansijskim stanjem, više je nego očigledno. Naravno, ne dajem nikako za opravdanje
sve to i ne kažem da je normalno da zbog toga nastupa korupcija, ali jedan od razloga je sigurno i to. Naravno, nepoštovanje propisa od strane kako rukovodilaca, tako i policijskih službenika, ali pre svega onih na starešinskim radnim mestima koji su postavljeni. Tu pre svega mislim na kodeks policijske etike koji jasno definiše šta su obaveze i odgovornosti, kako moralne, tako materijalne i krivične policijskih službenika. Otpor pozitivnim promenama je naročito vidljiv. Prosto da se izrazim, jednom priliku sam čak i dobio od svog neposredno, da kažem, starešine u policijskoj stanici jednom prilikom: ćuti, dobro je, radi, samo primaš platu i to je to. Na svaki pomen promene, davanje predlog inicijative za unapređenjem službe, inače moje radno mesto se i ranije nazivalo unapređenje organizacije i funkcionisanja policijske stanice, što je u rangu pomoćnika komandira sada. Nijedan taj predlog nije usvojen za unapređenjem službe. Kao što sam pomenuli, politizacija policije, veliki problem koji vlada kod nas. Ustav i zakon o policiji su vrlo jasni po tom pitanju. Da policijski službenik ne može biti pre svega član nijedne političke partije i da nije dozvoljeno političko delovanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To povlači za sobom suprotne frakcije koje postoje u MUP-u. Svi znamo za otvorene sukobe koji vladaju između čelnih ljudi MUP-a, gde jedni vuku na jednu stranu, drugi na drugu, a na kraju opet ko ispašta, svi oni ispod njih i na kraju i građani. Imali smo i svojevremeno i primer, iako smo bili glasni na takve stvari, ljudi su gubili posao zbog toga što su javno ustajali u to vreme, još dok je policijski, da kažem, sindikalizam tek bio u začetku, pa su i gubili poslove zbog tih prozivki, jer kao što znamo i bivši naš ministar Jočić je izjavio da je to bio greh mladosti kad je obio trafiku, a postaje ministar policije. Ućutkivanje uzbunjivača, po znacima navoda. Svedoci smo, ima nas ovdje što kaže, pa i na mom ličnom primjeru mogu slobodno da kažem, da svaki naš pokušaj da nešto promenimo je završavao neosnovnim pokretanjem disciplinskih postupaka, preduzimanjem radnji različitog opsega kako bi nas sprečili da kažemo glasno šta imamo. A glasno smo želeli da kažemo samo iz razloga jer nisu hteli oni da nas čuju između nas. Tako da smo bili prinuđeni da se služimo i medijskim sredstvima. Tako je bilo i 2012. sa gostovanjem moje malenkosti u Kruševačkoj televiziji Plus, u emisiji Ispovedaonica, koju sam nazvao Policija, profesionalizam ili poltronizam. Nakon čega, ne da nije bilo reagovanja nadležnih i radi utvrđivanja šta je ono što sam iznao, da li je zapravo istina ili ne, već i pokrenut postupak protiv mene za tešku povredu službene dužnosti. Završio se postupak u moju korist, naravno, ali da kažem, sve ono što sam tada izneo je samo bilo posljedica višegodišnjih pritisaka nadamnom i nad mojim kolegama koji su danas ovde sa nama. Zatim, nereagovanje nadležnih. Spomenuli ste sektor unutrašnje kontrole. Nisam ponao sada ovde sa sobom, nemam, ali imam kući, mogu vam dostaviti dopise koji su poslati sektor unutrašnje kontrole radi utvrđivanja neregularnosti kod pojedinih starešina, rukovodilaca, gde niko nije reagovao. Svesno se išlo na zastarevanje, znači, ili na takozvano prebacivanje lopte iz jedne službe u drugu. To nije naš deo nadležnosti, obratite se njima i tako dalje. I
na posledku fenomen policijskog sindikalizma. Sami ste rekli da ima više od 20 sindikata, što nije normalno. S druge strane, to se malo opet vezuje i na tu selekciju kadrova. Spomenuli ste da čovek koji je završio poljoprivredni fakultet je inspektor. Ne znam kako ćete reagovati kada, ako, ne znam da li ste imali takvu informaciju, ali šta biste rekli na to da je čovjek sa poljoprivrednim fakultetom poslat za policijskog atašea, to jest oficira za vezu u ambasadu u Budimpeštu. U Budimpeštu svoje vremena. A bio je rukovodilac sindikata, to se vezuje jedno s drugim. Znači, da kažemo, lični neki interesi ispred tih sveopštih interesa koji vladaju mogu nabrojati mnogo imena i mnogo činjenica, obzirom da imamo mnogo, da kažem, iskustva u toj nekoj, nazovem, borbi protiv ovakvog sistema. Da ne oduzimam sad previše vremena, vratit ću se sad na suštinu ovog današnjeg skupa, između ostalog, to je primjer gospodina Milićevića, našeg kolege, mi ga zovemo kolega, iako onda kažemo zvanično nije, ali on jeste naš kolega i uvek će biti. I bilo bi dobro da to ovi iz vlasti shvate, jer vlast je promenjiva kategorija. Mi smo ti koji ostajemo, koji im dajemo potporu toj vlasti. Ukratko ću reći, znači, gospodin Milićević me je jednom prilikom kontaktirao kada je čuo za mene i shvatio sam taj njegov problem, doživao sam ga nekako i lično i saosećajno, tako da sam uzeo bio na sebe obavezu kao predstavnik sindikata da pokušam sve što je u mojoj moći da se ispravi ta neka nepravda koja je naneta prema njemu. Iz tog razloga prvi neki dopis koji sam uputio je bio sektoru finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, to je upravi za ljudske resurse, odnosno načelnici, gospođi Gordani Jeković, još 31. avgusta 2011. godine, gde sam iznao ukratko problematiku i da zamolio za određeno vreme da se pregleda taj njegov predmet i čovjek vrati na put onako kako je krenuo, ponosno, u službi. Nisam dobio nikakav odgovor. 26. marta 2012. gospodinu ministru Dačiću i gospodinu Petrović Miljanu, načelniku policijske uprave u Kruševcu, takođe jedan apel za život, tako sam nazvao te dopise. Nikakve odgovore nismo dobili. Nakon toga, naravno, to je bilo, znači, 26. mart 2012. U aprilu, već 17. aprila 2012. sam bio gost u emisiji Ispovedonica na Kruševačkoj televiziji Plus, gde sam iznao problem između ostalog i gospodina Milićevića. Nikakve efekte nije dalo sem pokretanja disciplinskog postupka protiv mene. I posle svega, da, neki dopisi koji postoje gospodina Milićevića lično poslati i predati kabinetu ministra, kao što je naglasio, i ostalim, da kažem, funkcionerima ministarstva, jer su to funkcioneri zato što su postavljeni po političkoj liniji, a ne ni po jednom drugom osnovu. Kao što je naglasio gospodin Milićević, bio sam prinuđen zbog nereagovanja nadležnih ne samo na taj problem, nego i na mnogo drugih problema, imajući u vidu kriminalizaciju policije, aktuelnu, i to loše kadriranje koje postoji u policiji, koje nas sve dovodi do ovakve situacije u kojoj se nalazimo. Započeo sam štrajk glađu 15. marta 2014. godine, ove godine, dan pred izbore. Na taj način sam i lični neki bojkot ovogodišnjih izbora učinio.
duboko razočaran, naravno, svim tim praznim nekim obećanjima i obećanjima. 10 dana sam se nalazio u štrajku glađu, neki su se složili sa tim i podržali, neki su kritikovali, ali mislim da je to bio neki, da kažem, u tom trenutku krajnji način da se čuje naš krik za sve ovo o čemu govorimo danas. Taj štrajk je rezultirao sastankom 24. marta sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodinom Vanjom Vukićem, šefom kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodinom Nikolom Nedeljkovićem, i pre toga, tokom štrajka, u 2 navrata sam se video sa gospodinom načelnikom policijske uprave u Kruševcu, Miljanom Petrovićem, koji je, da kažem, pokazao izuzetnu jednu volju, konačno, za nekom saradnjom i iznalaženju najboljih mogućeg rešenja. I prema najnovijim informacijama koje imam, predlog za zasnivanje, ponovno zasnivanje radnog odnosa za Milićević Miroljuba je pre 10 dana otišao ka kabinetu ministra. Na sastanku 24. u kabinetu ministra, koju sam malo pre spomenuo, dobio sam čvrsto uveravanja da ukoliko ode predlog od načelnika policijske uprave Kruševac ka kabinetu, oni će učiniti ostalo. S druge strane, svestan sam trenutne situacije, a to je da su oni odlazeća, bar tako prema pričama, možda i ostanu, ali prema onome što se priča, više neće biti na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja se iskreno nadam i zamolio sam ih da bar pre nego što odu učine jedno dobro delo i spasu jedan ljudski život. Tako da, eto, vidjet ćemo, probat ću da kontaktiram danas, sutra, da vidim dok je to stiglo i, kažem, opet iskreno se nadam da će biti ljudi od reči i što se tiče naše strane, mi smo spremni da oprostimo sve, jer ovo sad je vreme praštanja, obzirom da je veliki uskršnji post. Mi ćemo s naše strane oprostiti sve što su oni do sad radili kako bi nas omalovažili, sprečili ili kako god nazovimo to u tim našim aktivnostima i da ćemo konačno moći da radimo na unapređenju, da kažem, naših međuljudskih odnosa koji su neminovno mnogo narušeni u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Hvala najlepše.